A Sarlat, qui sun guidos, enta tut et a tuts, caus que sien los vostres besuns. Quan ei ha parit, que m'han dit d'anar a la lanterna de Sarlat. Madame, des incusettes. Ah, charmant. Pardon, monsieur, que cerchi la lanterna. Que sun tuts mahutres en sarlades o que? Ah, meso, que compreni. Vos també, si passeiats per vilo, que contrepassarat, senzat saber, monde comiu, desperdut, en cercos d'aquest edifici de l'utilitat enigmatica entau comu dos mortaus. Bastit au segle XII, que perdem la sua significació au briu dos segles, mes que poti dire que enta nosautes, que ei due importanci mai. Aquí qu'ei, la lanterna dos morts. L'explicació qu'ei simple, que serveix de guido despuix betemza a las amnes perdudes su camí de cap talent de là. L'home camí terrestre que s'acaba assi, que es torna en beda en loc meu.